patherin a ongpui rong pulung se na khanma so degma litum so angapui na masozo kavapa zona malung imlazo Tuning kani ka hoitak ani ka pe khanok so ni ring kho ani ka tinta pe reng Krista ka amhan kai pe na man pa ga om raso we ni luk na ai ni rengam kong in holim na hina ani ka an pe trimle mari thai khanok so supui ulanai hai nan kheng sunga zon sartu kain kajana salap dai pe chei kani ka hoitak ani ka pe ni ring kho ani ka tinta pe reng Krista amhan kai pe na lu thak raso tuning rengam kong in holim na khanok so ni leader hai ni tham ka kai hai he malar na sika hiwa program anika ante rakip chunga zone sartu kain kajana salam kai pe che tuning chu nikara ko myo hai ai ni kong union leader hai inkha changna kapu laiwan kai kam kong union president manipur khanok jo hinting hin kapa kasu aramhinga katile mangte haupu kom vice president anmani in hi hile tuning chu ainin nikom khangtau na sika nikom union hi hengkhon mo malar sut na sika mijat hai kara tia ainin heng anta hi pe humme trong hai hi aban ka ne khan ainin nirangai sum sika ngek na ka hi nei nok sei impa kom tuning rengam big sumna program in Huteyara kom upa hai khansu khangno ma rithel khansu sawang upa jan kheng peda salam kai big je tuning amhain kai pen trong dar na ai nei hung chui kha jo ai ni kom rem hi hai tik kuma phut ma ahin phut hai tik kuman phut ma ahin sem suda kom rem ahin ti pa hi mi puin heng hin nan ta ri pek senga ngek na ka hi nei chui e ba kom tuna na hei dereng tong kha ban ka nei taka katar heyan phut a kali man thet ka kin hi rong ini hi recognize government recognize ni le chak ma hin ini khurjino na le kom ke khurjino na le omlai hin tuna thangal bayara pu le bangam he omna in hi sir ni le chaya
kana jiru changla so I mi ni king an chun me na hiwa in ki ni le chok suda kan khuljinon len ron ke khaba khuljinon ni ren ron so hin 1956 when hin jo government of India in recognized Losida tribal layer keep he invite he to your part hin a near he living asiga recognize Losida hin in radiant government kanan for 1956 hin tuna ini alin chudra keep ka recognize the to okay he was recognize alin to sunga ini sunga ka yaw jiru aimol khawaso nok le purum khawa khana ka kom khabasu no le koiring kharam hi kharam ni nung dar anda to ke he was saying hi ranga hi mata recognize len to 1956 khan khana ko khan de kom jo khawa recognize len close to hin any combinations any omsat thina siga any kha in khat len khat hi khurjino nung dalon jo any nomenclature in khadi om darkar kha achang jo jara achang jar hin 1955 alien hin 56 hin tuna cycle ho hin any tribe recognize sengkha leader hai ke in bigna andene ya iwan nomenclature sep se hin len bio hai ke 1956 len bio pha hin tuna hina ka yaw hi chiru le koi I mi anmani hin proposal de lo hi rem intrenti rem intia ka tra ayar jo ma hi ini si ka tra ti man ne ri ke ta ka kom le promen ju rem kani khan ini kom intiriti hin ale ri ke mani proposal ni lo ke ta ka upa hin le merito ngani ria chang ju lin su si na ba che su tik tan ba ti ka pong khan le lo an mani hin ai ni ba khan le lo ke rem kom ti gan khan kom rem tiriti hin kom propose ka lo he ta le rem propose ka to ta in hi khan man chuna kom rem ti hin 1956 an put hin form khan tuna khan nei da reng 2004 sagang ku ya kom rem junon general assembly khan akom chung chang khan nei da reng kha darsi ka suk tak ke ayar jiwa general meeting ni very crucial kana mantan thik tak khawaso no le man sik tak khat achang yar nei da reng pa reng ke 2004 hiwa kom rem union general meeting hin ke youth chairman kale ro ke hin ken participant ka lo ke win lam kai ka tam lam participant le lo ke ibani nga resolution an lokara important pin chu ayar chu hiwa hin 2004 in tin hiwa recognized tribe hai any kara ahin chun any sister no tuna organization sunga sister brasa ko melo an mania hinum an binga omsi ai aban anei madu yo pa hin hiwa general meeting hin resolution alien plug chu tu changinum tu tribe kha achanginum ini sunga hin an mani organization jinon an sema changin chu oppose lo mo yori ti hibanin resolution kalin ta an loke achang yar hi tuntuna I mean jinon atasim jirun jinon atasim kharam atasim di according to the resolutions of 2004 he was resolution dung ko ju atasim ke mani constitution violate the law sama ti ke achang yar khan amani anhung sem jo hiwa dung ko ju hin resolution hi pass on pro dung ko ju hin mani radiant law yo khabaso no le resolution dung ko ju hin mani num in big na ne yo habong khat is chuan manim chu le ko mai ta kha an mani aban an manim junon aban atung sema hinung kom jo hai ke changyar ama hi inin junon tuna in thum to na general body meeting in approve atlo dung ku ji atung sim jo ke tia hi va hin poison tong dar nang khat kai man jam san hum khat khachu akina khan ai ni saganga ai ni meeting a hin general meeting a hin atun chu ar lakin union samaya yo ke ti resolution khan ni ma tha yo tuna hin khaba su kan hung hin tu za ra lamin mo tu ra lam hai khan mo union hi antai sam yo wa tuna hin ai la su ai ti kham ai te sam la na khan ai ri tik in pa ko min pa khata khake tu hin ni kara almani union form anti lo yo ai ka sem yo ai hi aman kai pena 1998 99 wena
ko ri ngai hin kom ri man put ke ni hi yaw mo yo nung ti khabara man hi masu khabasu no lai ni tukna even an man ni chin date loi ke ni ra mini kom ri man na jawa chang chu legal ke ni nang ni ka date to sik jai ti ka tung hin an man ni ane shu na ke khabara an man ni ti se mi Coding youth organization and the KYO and money come to a canon money in combin junior and money participant in 1998 99 command okay kaya money confirm money he 2004 ma ali ke suyo ai money coding ai ta kha enin ni carry ni to ramang ta kha formally and money ali ke suk sa ali kom yo ke khana I know le hin 2007 2008 hin kini hi komreman put kini kasuk yong anda kana kiar bisi ketua an mania hi akasuk yo ai ke ayar chu kini wahin bon it mo yo kini ton kasuk yong anda enin hompi mang na kham dardik mai an mani ka 2007 2008 hin an manin all Aimol tribe junior khawasu no lo Aimol baptist association na sema kataniga an mani kha andron anding andron jo ai ke ta kha komrem junior in an mani kha kasuk jo hi ti jo an man re kan sim yo ti an man re ta kha enin an mani chu khan complain khat bi loma men loma rum ti ma majar chu 2004 eni komrem union general assembly approve dungu ye khan ko resolution dungu ye khan anta pro chang jar eni an ma chu ma khen ni tor ma ke khana ai thu pungna hin zero hi 2012 13 hin an mani hi ke nim komrem man phu khana care vision phu chu yorum ti hi ke an mani chu kat thidega Komrim Baptist Church Association kana komrim juno nei nang hin anmani hin kathadi ka darnan neya eni nompik na dung ka ju heya anmani e chu 2013 12 13 we na hin anmani an binga ka sub yo hai kana anmani organization ni Chiru Tribe Union andi kana relax tingin Chirurim Baptist Association ti hin anmani hiwa imron he an sema 2012 13 apunin Chiru ai ka sub yo ke Ansuk suan put in and money away no KRBC Comrim Junon in partition is long in return I'm unhappy ke ni so young ti unhappy ke Hana at I pin and Kanoa Haram him and money in 2013 Mahin and money in return the Chang Marwata Haram tribe Junon ti and Simjo Hana Haram he and money in Dona Tuna Haram Baptist Church Gaboy no here upon Simjo and money and being at the end on so again. Hana, he will changloa 2019 hin any partner here keep her, rim here keep her. The purpose got to a rim tirikati keep her, and she should go part of hand. Combrim nitinaha, he avail home yoke. I have to rim guys more any Nilaman taxi. Rim Gatis and Kakasi should joy. Constitution a general meeting 2004 don't you ask your and see you into a name rim can you lemon out taxika 80 Magdojara Sabangupahin Mandonatania 2019 hin any comb him and put in a nino comb you know ti Nishima a name alhoba a comege kana comb you know to na you know level alanting make any to comb you know nitia 2019 and put in him needing a uncom make Hatanjara Mahi 2004 kan rekti hepan sang so even ari chu tu ai ni bing an ni sia changino in a sense e ni in chun thei neng khat kaman naman clear charing khat chu semri ti hi khaw khan len hi sang khat pom ke sub example in khata United Remi Council or Khurmi Council mini te khat semri ti hi 2004 assembly resolution kan alegom sa ke wena president ni pu ke dar umangkom khana secretary pu el kai kam ko tutuna communal president by secretary aron ke ken jut chairman ka ron ke hibahi eni ai tutuna tuning ka tunga eni komhim ahung koina khana komhim ni hunda lon na khana athar nyum sim nai kumai kha ke yana ka ke pa Kava pa, but
ประเทศอาองปุยลงผู้ลงเสนาคันมาโซเด็กมาลิทุมโซอางปุยอามาโซโซคาวพาโจนามาลุงนิลาโจ2004 revolution อะไรกันแต่ดุงกจุยกันขวัญนาพุนกันจัดอัลบเห็นยูนิออนฮีอัลบเห็นอาหินสัมเกะที่ฮีตุนักกันกัดท่านเองนี่รีโอนี่มันเจนโยอากาศไทยมีระกิบอินุมเฮวันนาพุนหินไอ้นี่ชิงกุนนันนี่ในสิอาค่ะรัจัดนะครับมีในสิที่หิมไกริชานุโอเคอัตนาอเวนอคุยชันนี่ขัดไกดันหุมขบกันจริงกับผู้เห็นไอ้นี่กรมยูนิออนประธานปานเองกับผู้นี้กับไต้ดันหุ่มกุยชันกระจกโกมเพรมันพุดโกมฮีให้คงลาดานะมออาหินพุดโกมเพรมาพุดโกมนี่ตีฮีให้ติกอาพุดมออาหินพุดยอให้คงอาพุดมออาหินพุดตีฮีอายิงเตะช้ำลับนะโกมเพรมยูนิออนอะไรตีเกโน่ตาเขาอันนั้นที่จะโกมยูนิออนรุกมีตีโอเคที่เป็นให้คงลาดานมามออาหินพุดตีไปฮีอายิงเตะมีพุยตะมันหัดเชียเห็นไอรีมันเจนเกรอตีฮีอเวนออกไกดันปากของกำห้าคันไวส์เพรสเดปันที่ยอที่สุด2004 assembly กรมยุนจุนน assembly อินหงนะตุนกุจุยกันนิวนี่นายให้กระชกเป็ดด้วยอาจารย์ยาระคันตุนินกรมเดมนิติไลเซนคันเองนี่ก็กรมตาอวัดอภัยกันก็เขายาระคันสว่างอุปาเชฟขัดอินเบกเนี่ยสังไงเพราะว่าเวนินเบกนักอมเยสิอายันปีหัวละเวนินเบกนักอมเขาว่าสู้โน่อาจารย์นะนักปะละรีดิสันเวขัดโน่โน่เขาว่าสู้โน่ที่อะไรอดิมยาตียนี่หัวเลยหินสว่างสมทุ่มเล็กกรุยาวนาโคสมทุ่มเล็กกรุยาวนาอินเบกนาอินเนียโกมเรมานิอมฮีไอนี่มังไรโอเมอสังยาระคันนิตานิสุอวะโยนิโตเทงกับโตเทงมะโยเมนิสิเทงกับสิเทงมะโยเมไอ้ละกิบิตุจุไอนี่อาเห็นเป็ดก็โกมก็โกมโยเมคันนิวนายปุรุมเฮคุกัดจุละโกมเฮคนนี้จุอสังอินุให้ดงทุนหินโกมเรมนิติไลเซนไอนี่กะไตโยอสังยาระโกมจุโนกันปุโยรีตีนาสว่างโคสมทุ่มละกรุอินหงนะดุงกุยกัน2019 January 12
hinahin KOM Union Semiori dia kawanin kan dia rai hola inhom na anaya khanak kan KOM Union hi ansi buyoke ipa ko tu na kan KOM Union hi không am mo anh xem thì khờ anh ni hay muyo ni thay yo ni man chen yo ki vai hi leader ro hai khan lam ka kai ro hai khan KOM Union ni ti sike ti na trong ama ta kha khu savang mi som thum la ka ru hai khala ki ba decision hi an hai lo hi vai hi ni sam mak in cho aya mak si yo ke ti na ai ni khangdom a ko hong thare si future sia khan hi vai hi athat na sia ti hin tun chu KOM Union aka sang yo ke ti hi man chen na ani ka nai pe ka pu chunga nam ba na ka hi ma la no ke hayara pen mo handsome KOM Union hi ti him a jing te ai ri pek sa no ko ti him ka hidar no chen hayara pen mo KOM Union hi an chen KOM ayah ini right kat recognize ni ke tak kha ini ke KOM lohin ni melung alen jara mati si ni that jara mati si KOM kaseng somranga in le hi ni ni nai siru ai me ko reng purum kharamai le e so senin khara junon khara ong KOM me ko hi ta KOM ta kha sai na chu amata ti ko no ni ki bi keita nang ta ti KOM khawa ka pu khan ama ta chau khat ni si ama ta hai na ki sem thei ni si khan ama union ama an khang ni si khan ka si bet yo a chang ju tu ni hin ke bc ni ti nom ka ko khana ke KOM lem union ti nom ka ko a chang yar khan tu ni hin chu e ni ka KOM ta kha rana in pun me sana hai na ki hin ni khang tau na si KOM Union ni inran ta ni sem mak yon chu e ni mang si yo me ti na le entroya a hong tu khawana intellectual person hai khana sawang hai nom na hi ba KOM Union an sim ke khana khawaro mi chang lo ayar chu literature KOM re ma khan su thei ma no tu ni ka tung in MI la government ni recognize ni topic yo no parikha 10 12 an tha thei yo khabar chang lo hai da ki ba ai KOM re man kan ni to thai ma na hin ya KOM khabar in thoi no wa ai ka KOM sa hi niom na hun da ki ba ni tradition ni culture ni identity hi manang na sik le custom amar ke pina custom hi inang thei mak me moda tinga KOM in khat kana sagang tinga KOM in khat ton sen sugunu tinga KOM hen in khat cycle tinga hen in khat no hibai re ki cultural achanga tradition achanga custom achanga hai de ki bhi akhang tau theine si la in khat tu ani se theine si man don len thoya hiba KOM non hen ansin pa KOM tu na hin ni khang thaina si ka KOM ni tiara KOM pa ha KOM om ra sa tinahi KOM Union hi ahin sam yo ke khabatin na kha ke tu na ka pu khana dai ri kha KOM saru ni om yo yara khan atun chu KOM Union kha theory ni tin na kha ke in pa KOM hi bana KOM Union hi ni kha la phu hin KOM sa ka khang kham hai chang me chana KOM sa kha pathan reng ram alun na si ale na si ka ai ka lo shut tar signal la tham na ting mi ya hai ka po ai ka khang shut tar kham ka chang sik me ti him ka hai ri san no ke aban ka ta question ka tai dan no ja ka chu tu na hin ai ni KOM Union na phu aka shuk yo hi no an mani hi le ai ni hai KOM sa hi in chun na pha hi a KOM mak sik yo mo or alai ko om nok sik mo ti chu in chun na pha ti ka poi hi hium ka vai hi alai KOM sik mo ti him ka ri ka dar thum chui ba KOM khawa ka kin kai ma son no me ke tuna KOM ni man thu khana ka suk jo hai khana ini mak suk jo me anan pet jo me ka tu ti hi KOM re mo yo ni bi nga ju no ni pet jo ke ta kha hin ini in chun na si hi tak tang khat KOM khana abayam ka be ke ani chun me ni chang ya ajar ju politically ini destination ni the difference ahong yo ke I mean hai mo ama political destination no ama hai ma man future ai ma aman don chirun khonti ma ajun ama lama hi kana koiring in KOM ajun kharam in KOM ajun kakom in KOM ajun ti any hey destination any hey policy program future plan hi alop ide achang yo ja ra hin
ini inchun si hi ingkating dita ja ant ke in a sense brotherhood no khana ini hey custom cultural ni na changin chu ini inchun si abaya ka be okay achang jar hi hi kom jinonin in esti part na in lo sa kha hai khom matlo amani ai hinum anham ma kha ali thi wa changinum ei mi he no ya or ei ni le thinum ei ni in he no wa tuna common idea khat lo ga di do ama hi ei ni nomenclature hi without tuna tribe raming yaw lo wa purely think tang khat khan ni le se ma ei ni chu ni khat ni chu lan chun ngar hi men ta kha hi win chun si indi pa hi anmani antli an sina la me kha khom ta pa yo di ga chu ei ni mu pha mo yo mi ke in a sense khawa kha alicia almani taman dam hi ka tu stian an le lo ya changin chu ei ni in chun si chu aga be re chu chal mo yo tiam ka thi na me ke inum hi we hi her ki min ti hi pha si dung gu ya hi na ka si ne her ki bi pathin na than dam ka long sim sa kha ali chun sa ni chang ya khan ei ni num ni malung ni thep sa kha almani num an malung ni thep sa kha ni kha chu lahun chun ya sik men pathian lu men chun sik me ti hi ka tak sen kharu kham chang lo nin chun ning in chu cho thi ni tong nang pi he cho thi alman ni tong anang ke khana jereng ronga ko me in pi ni tong anang ke tanghun kara ko me number sini te tuna lung phan te hi be ni tong anang ke khawa su no le alak alak tuna cookie side dinga ko me ni phung ni tong nang hai thousand people ko me alman ya him israel ka po ni ko yo changino pathin ni ka alaman chun sik me la kha kom in ti pa hi khana ni tong inang in ti pa hi manipur hin akatam pin ni lon changlam tak hinum in nepal chang ti mole ka hin me ke ya tu ne hin kom juno ni ka thadi ga organize kan do ke ni number si mla pa min hu pui kan hu pui khawa su no le in hu pui sim kan dai khana in hu amdim kan hu yo ke khana alak lak he tu na hau chong tinga hem nu in hu pui si e kan tin pui khawa su no le tha dui tong ka jo me ni ka ko me an mani in hu si ala ngai an mani ma la ja ngai ke 40-50,000 ka pro ko me ni su han ni ka dan mani ma la ni ka su ni ai lan chung ya sik me ti la chung ya the na sik me ti ke ni no na atu ni ka taman dan ke khana an tum tu na kai li sanum cha ma hi ma aya khana aya ta khale de kai pan sanum chu manipuram sunin te hin state jangro so khoba jangro so tribe in khalin conscience ga ani ma yo changa changin chu state representative nei lo ke conscience kan nei khan state representative tu na ani kia changya khan ani conscience ni nei ma ja tu ning ka tung hin mdc nei to lo me ke kana state representative na lo ke ta kha hi hi kom ju no ni number 1 ka da ju hai khomut lo ani loile resima no politically ani emilen thoba ani hi conscience kan nei si khana ethia changin chu mdc into mali bi ke si achanga changin chu ni so pu ai marin ka pu khana ni so pu ai anal ka pu ani ni population ma nang ke ka pu ani no manipur hin duno to na assembly hin enjoy ni flotor si mo ti yar hin ke ni mi wai priority number 1 ka da ke achanga khan i hin mi pu hin aga theri ki mi pu in dar na ini pi ru khana ke ni kan rot hin ma changin no aiman share khana alam khana tamre ma cha ni ting lam khan share ti eri pi ru ti khawa ka da no me pai pa ko tu na khan ka pa khan chen ta khan ai hi man chen pe yo me kom union na put in kom phema phun ale ka shuk yo hai union athara ta sam yo hai anmani kham lungsat na hi ai oma changi cho ni khai kani soi lo lan pun sik me khan nok cho ai ni se ngai hi ai ni lai ni shunga hui na impact na re hui kalan ta ai kham ne long mang thai ke ti hi ke ai ni ta tak san na cho hi la in three no aka an sengin ni ra ngai chum khan nok cho ni man rat chum nok si khajo ai ni thayo ni hai mu yo in chun na si in khat darkar ka chang ti hi chu lungsat na kha ni ma lungsunga ayong pha la he ra ki ipuye ka tu si ke ti hium ka hi man chen no ke tuna tong kham ni hai ra ngai yo kana chu tong dar nai kham ni hai na yo phat bong khalim te break ka pung khada miss huikim nei ka rungin asak pek me hla kha lai an chum nok re
rong puna na thiro karing ko hi Zion katlunga okarangai Zion ram ka hui ka hai ti mo katlung sik tlung ter na si rong puna na thiro karing ko hi Zion katlunga Katrunga triro nang tayo Birshik lag na image Nang chu alpha le omega An food na le an China Nang tayo Birshik lag na image Kaleng sige Zion ram ka hui khan mervan min thing hai le rong pur kla in thing na thro ka ring ko hi Zion katlunga kaleng sige Zion ram ka hui khan mervan Zion katrunga Orong puka honai che Zion katrunga triro Nang tayo Birshik lag na image Nang chu alpha le omega An food na le an China Nang tayo Birshik lag Zion ko pui ka hui Tuy khe phong tra mô mang na Ka bam kha Trung na si ka nga kla Rong pu nang A trui ma trung ro O rong pu ka hong nai che Zion ka trung a trui